Haji, pretty happy to be once again with my music maestro, with my music ustad, Mr. Shaji, after a lapse of 1.5 years. And today we promise to cherish and continue this journey of melody. Shaji. अक्सर यवाज़ी वाली की दिज़लो इतबलली अक्सर यवाज़ी वाली की दिज़लो इतबलली साख्याल सरब मासू पगड़ा लका د پیغلی نازون بای ډېر د خپل دل په ارمانونو مسکې بشرمېدله چې تپوس به ترې چا وکړو پتا اخیست شوی پتا اخیست شوی آها 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 آها